Te kapitulli 15 tek Marku rreshti 38. Στον κατά Μάρκο, αδελφέ Αντώνη, το 15ο κεφάλαιο για τα... Marku, του Μάρκο, po, rreshti 38. το 38 εδάφιο. Atje ku thot veli u qa nga maja deri poshtë. Εκεί που λέει ότι το καταπέταγασμα ανοίχτηκε από το πάνω μέχρι κάτω. Pyetja është, pse veli i tempullit u qa? Η ερώτηση είναι γιατί εσκίσθη. Πάντως σκίστηκε, αυτό που μας λέει η Γραφή είναι ότι εκείνη την ώρα που ο αρχιερέας έσκησε τα ρούχα του, Në atë moment thot kryeprifti i shqyeu rrobat e tij, όταν είπε ο Κυριός μας ότι είναι ο Υιός του Θεού, kur Zoti jon tha se është biri i Perëndis. απαγορευόταν ο αρχιερέας να σκίσει τα ρούχα του. Ishte ndaluar për kryepriftin që të shqyente rrobat. Όλοι οι άλλοι είχαν δικαίωμα εκτός από τον αρχιερέα. Të gjithë të tjerët e kishin këtë drejt përveç kryepriftit. Όταν όμως τα έσκησε ο αρχιερέας, εκείνη την ώρα σκίστηκε και η Λεβιτική ιεροσύνη. Në momentin që i shqyuaj rrobat kryeprifti, në atë moment u shqy edhe rendi priftëror i levitëve. Amin. Θα δείτε στους ναούς των Ορθοδόξων ότι έχουν ένα χώρισμα και μετά μπαίνουν μέσα στο ιερό. Do të shihni tek kishat e ortodoksit që kanë një ndarje dhe pastaj futen në të shenjtat mbrapa. Να καταλάβουμε τι ήταν το καταπέτασμα. Që të kuptojnë se cila ishte kjo perdja, domethënë. Το καταπέτασμα ήταν ένα υφασμάτινο σαν κουρτίνα, πανί δηλαδή, Ishte diçka si beze, domethënë një perde, το οποίο χώριζε το ναό σε τρία μέρη. që e ndante tempullin në tre pjesë. Από το πρώτο καταπέτασμα, μάλλον από την αυλή μέχρι να μπεις μέσα στο ναό, υπήρχαν οι πυλωροί και δεν έμπαινε κανείς απερίτμητος μες στο ναό. Nga oborri që të futej brenda në tempull, ishin rojet të cilët nuk mund të futej askush i pa rrethprerë në tempull. Ο περιτετμημένος τώρα που έμπαινε μέσα στο ναό είχε δικαίωμα να μπει μέχρι το πρώτο αυτό χώρισμα, το υφασμάτινο. I rrethpreri që futej në tempull kishte të drejtën të futej deri tek kjo perdja e parë. Μέσα τώρα από το πρώτο καταπέτασμα ήταν το μεγάλο θυσιαστήριο, το χάλκινο. Tani pas kësaj perdes së parë ishte altari i madh. Εκεί μέσα σφάζανε τα βόδια, τα αρνιά, όλα. Έμπαιναν μόνο οι ιερείς εκεί μέσα. Atje futeshin vetëm preftërin të cilit bënin flijime, domethënë që thernin kafshet që thernin. Έμπαιναν οι ιερείς και οι Λεβίτες γιατί βοηθάγανε και αυτοί. Hynin preftërin dhe levitët, sepse ndihmonin levitët. Αλλά τη θυσία την έκαναν οι ιερείς. Por flijimin e bënin preftërinjt. Μετά τώρα υπήρχε εκεί ήταν και η 7φωτη λιχνία. Aty ishte edhe shandani, 7 shandane, domethënë, me 7. Ήταν και μια στέρνα έτσι, την οποία τη λέγανε θάλασσα, γιατί εκεί έπλαιναν τα μαχαίρια, όλα αυτά τα σκεύη. Dhe kishin edhe një legend, një govat të madhe, domethënë që lanin ato enë e tyre, veglat, bënin flijimet. Μετά πιο μέσα τώρα υπήρχε ένα δεύτερο καταπέτασμα. Pastaj më brenda akoma ishte një tjetër ndarje. Στο δεύτερο καταπέτασμα έμπαινε μόνο ο αρχιερέας και αυτός μία φορά το χρόνο. Në këtë ndarje pra që ishte kjo perdja që u ndante, aty u fute një herë në vit vetëm kryeprifti. Μόλις έμπαινες μέσα και άνοιγες δηλαδή αυτό το χώρισμα και έμπαινες μέσα, ήταν υφασμάτινο είπαμε. Sikur se thamë ishte prej bezet ajo e trash, futej brenda prifti një herë në vit kryeprifti. Ήταν ακριβώς μπροστά το χρυσού θυσιαστήριο. Ishte atje brenda kësaj perdit ishte altari i artë. Εκεί έμπαινε ο αρχιερέας και έσπαζε ένα αρνί μία φορά το χρόνο. Atje u fut te kryeprifti dhe therte një qengj një herë në vit pra.
για τις αμαρτίες όλου του λαού. për mëkatet e gjithë popullit. Μέσα στα Άγια των Αγίων τώρα ήταν η παντοτινή παρουσία του Θεού. Kurse brenda shumë të shenjta ishte prania e përhershme e Perëndisë. Γι' αυτό στην είσοδο από πάνω ήταν αυτά τα εξαπτέρυγα, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, ήταν έτσι από πάνω. Për këtë arsye, në hyrje kësaj ndarjes ishin me 6 krahët kerubinët. Δεν μπορούσες να μπεις μέσα αν δεν πέραγες πρώτα από το θυσιαστήριο και από τα χερουβίμ. Nuk mund të hyje brenda, po pa kaluar domethënë tek kerubinët dhe tek altari. Γιατί εκεί ήταν η παντοτινή παρουσία του Θεού. Sepse aty ishte prania përhershme e Perëndisë. Και μέσα τώρα εκεί στην Κιβωτό υπήρχαν τρία πράγματα. Dhe atje brenda në ark brenda domethënë ishin 3 gjëra. Υπήρχε οι πλάκες με τις 10 εντολές, Ishin pllakat për i guri me të 10 urdhërimet, που σημαίνει ότι ο λόγος του Θεού είναι εντολή. ku do të thotë kjo se fjala e Perëndisë është urdhër. Ήτανε μία στάμνα με μάνα που τρώγαν οι Ισραηλίτες στην έρημο. Ishte një me manën që hanin Izraelitët në shkretir, Το οποίο δεν χάλαγε ποτέ ούτε σκουλίκες εκεί μέσα. ku as nuk prishej kurrë dhe as nuk krimbej kurrë ajo. Και επίσης ήτανε, που σημαίνει ότι ο λόγος του Θεού είναι τροφή. Ku kjo do të thotë se fjala e Perëndisë është ushqim. Και υπήρχε μέσα και η ράβδος του Ααρών, Dhe e treta aty në ark ishte edhe shkopi i Aronit, γιατί λέγανε οι Ισραηλίτες μόνο στη φυλή του Λεβί δίνεται η ιεροσύνη. sepse thotë se vetëm tek fisi i Levit është dhënë priftërimi. Και κάλεσε ο Μωυσής τους 12 αρχηγούς των φυλών. Dhe mblodhi Mojsiu 12 princat e fisëve të Izraelit. Και λέει βάλτε όλοι τώρα τα ραβδιά σας, είχαν ονόματα τα ραβδιά πάνω. Dhe ju thot futni të gjithë nga një person, domethënë nga një shkop të gjithë që kishin emrat të çdo fisi, çdo shkop. Θα τα βάλουμε μέσα στην Κιβωτό της Διαθήκης, εκεί από κάτω ήταν άμμο, έτσι, αλμυρί. I fusim në arkën e Beslidhjes dhe aty ishte rrë, domethënë e kripur. Και όποια βλαστήσει αυτή τη φυλή εκλέξει ο Κύριος. Dhe ai shkop që do të nxjerr të qel, domethënë gjethe dhe kështu, ai është që ka zgjedhur Zoti të jetë në rendin Την άλλη μέρα έλαβαν όλοι τα ραβδιά τους. Ditën tjetër i morën të gjithë shkopinët e tyre, Όλων τα ραβδιά ήταν ξερά. dhe të gjithë shkopinët ishin të thatë. Το ραβδί όμως του Ααρών Kurse shkopi i Aronit είχε βγάλει φύλλα, άνθη και αμύγδαλα. ishte gjethe, lule edhe bajame. Που σημαίνει ότι ο λόγος του Θεού είναι πνεύμα και ζωή. Po kjo do të thotë se fjala e Perëndisë është frymë dhe jetë. Όταν τώρα ο Κύριος μας πέθανε, Kur tani Zoti jon vdiq, αυτό το υφασμάτινο, το πανί, σκίστηκε λίγο από πάνω μέχρι κάτω. e perdja pra që ndante këtu tek vendin e shenjtë me shumë të shenjtë, Όχι το πρώτο, το δεύτερο που χώριζε τα Άγια από τα Άγια των Αγίων, αυτό σκίστηκε. jo perdja e parë, por kjo e dyta që ndante pra vendin e shenjtë nga vendi shumë i shenjtë. Ajo ushqye. Και σκίστηκε γιατί τώρα ο Χριστός μας είναι και ιερέας και αρχιερέας. Δεν έχουμε τώρα ιερείς και αρχιερείς ξεχωριστούς. Ushqye sepse Jezu Krishti tani është edhe prift edhe kryeprift dhe nuk kemi më të veçantë tjetër të jenë priftërinë dhe tjetër të jetë kryeprifti. Οι ιερείς στην Παλαιά Διαθήκη επειδή πέθαιναν έπρεπε κάποιος να τους αντικαταστήσει. Dhe kur priftërinët vdiqnin në dhjatën e vjetër, duhej që dikush të zinte vendin e tyre. Ο Χριστός μας επειδή μένει στον αιώνα τώρα έχει αμετάθετη αυτή την ιεροσύνη, δεν μπορεί να την πάρει κανένας. Por Krishti nga që është i përjetshëm, nuk mund të zënë dikush tjetër vendin e tij. Και μένει τώρα ένα καταπέτασμα ώστε ο λατρευτής να συναντήσει το Θεό. Dhe kështu mbetet tani vetëm një perde që ai adhuruesi të ketë vetëm një ndarje, domethënë.
Όπως είπα, μέσα στα Άγια των Αγίων δεν μπορούσε να μπει κανένας. Sikur se tham, pra, në vend në të shenjtat shumë të shenjta nuk mund të futej kushdo. Αν θυμάστε στη Γένεση, το δρόμο προς το ξύλο της ζωής το φύλαγαν τα χερουβίμ και η ρομφαία η συστρεφωμένη, η οξία, η Nëse πύρινη. ju kujtohet tek zbulesa, në rrugën që të çonte tek pema e jetës e ruanin kerubinët në shpatat flakëruese. Για να μην μπορεί κανείς να φάει και να ζήσει, Që të mos shkoj dikush të hajë nga pema e jetës dhe të mos vdes kurrë. έτσι ο Θεός τώρα μετέφερε τον παράδεισο μέσα εκεί στην Κιβωτό της Διαθήκης. Ashtu pra dhe Perëndia e mori parajsën dhe e vuri në arkën e beslidhjes. Ήταν το μόνο μέρος που ήταν η παντοτινή παρουσία του Θεού. Ishte i vetmi vend pra ku ishte prania e përhershme e Perëndisë. Γι' αυτό και δεν μπορούσε κανείς να μπει, μόνο ο αρχιερέας και αυτός μία φορά το χρόνο. Për arsye nuk mund të hinte askush atje brenda, vetëm kryeprifti një herë në vit. Και αυτός έκανε μία θυσία για τον εαυτό του και μετά μία θυσία για όλο το λαό. Dhe ai bënte një flijim të parin për veten e tij dhe pastaj një flijim tjetër për të gjithë popullin, Γιατί ήταν και αυτός αμαρτωλός. sepse edhe ai mëkatar ishte. Τώρα θα μας εξηγήσει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή Tani këtu na shpjegon apostulli Paul tek letra drejtuar Hebrejve. θα μας πει ότι το καταπέτασμα τώρα, αυτό το χώρισμα, γιατί μένει ένα χώρισμα. Do të na thotë tani se kjo ndarje, kjo perdë, do të thënë sepse mbetet perdja e parë, Είπαμε το χώρισμα που χώριζε τα Άγια των Αγίων σκίστηκε. tham se perdja që ndante të shenjtat me shumë të shenjtat u shqye. Και τώρα κατευθείαν ο Μεσίτης πηγαίνει στο Θεό. Δεν υπάρχουν Άγια και Άγια των Αγίων, κατευθείαν μπαίνει στην παρουσία του Θεού. Dhe tani besimtari direkt shkon në praninë e Perëndisë, pra, nuk ka më të shenjtat dhe shumë të shenjtat. Υπάρχει όμως ένα χώρισμα, Por ekziston përsëri një perde, një ndarje, το οποίο πρέπει να το περάσουμε για να πάμε στην παρουσία του Κυρίου. të cilën duhet ta kalojmë që të mund të shkojmë në praninë e Zotit. Ξέρετε ποιο είναι τώρα αυτό το χώρισμα? E dini se cila është tani kjo ndarje? Θέλω να το διαβάσετε αυτό. Είναι Εβραίους 10 κεφάλαιο. Është kapitulli 10 i Hebrejve, Θα διαβάσετε το 19 μέχρι το 23. nga 19 deri tek 23. Atëherë Hebrejve vëllezër, kapitulli 10 nga rreshti 19. Duke pasur pra vëllezër liri të plot për të hyrë në shenjtore me anë të gjakut të Jezusit, me anë të një udhë të re dhe të gjallë që ai përuroi për ne me anë të velit, domethënë të mishit të tij, dhe duke pasur një kryeprift mbi shtëpinë e Perëndisë, le t'i afrohemi me zemër të vërtetë, me siguri të plot besimi, duke i pasur zemrat tona të lara prej ndërgjegjes së ligë dhe trupin të larë me ujë të kulluar. Amin. Μάλιστα. Εδώ τώρα λέει ότι μπορούμε να μπούμε τώρα εμείς στα Άγια των Αγίων τώρα, στα Άγια γενικά, Tani na thot këtu se mund të futemi në të shenjtat με το αίμα του Χριστού me anë të gjakut të Krishtit. και το χώρισμα ποιο είναι? Το χώρισμα είναι δια του καταπετάσματος, λέει, της σαρκός αυτού. Είναι ο Χριστός μας το χώρισμα. Me anë të me anë të shqyrjes së trupit të tij, domethënë është Krishti ai që dha trupin e tij për të hyrë ne në të shenjtat. Γι' αυτό εμείς τώρα όταν πάμε στον Πατέρα για να προσευχηθούμε, Për këtë arsye kur ne shkojmë tek Ati për të lutur, λέμε Πατέρα μας στο όνομα του Ιησού Χριστού. themi o At në emër të Jezu Krishtit. Μόλις πούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού, ανοίγει η πόρτα το καταπέτασμα και πάμε στην παρουσία του Κυρίου. Sapo të themi pra o At në emër të Jezu Krishtit, hapet pra ajo perdja dhe futemi në praninë e Perëndisë. Η δουλειά του ιερέα ήταν να συνδέσει τον αμαρτωλό με τον Άγιο Θεό.
priftit ishte që të lidhte njeriu mëkatar me Perëndinë e shenjtë. Επειδή όμως είμαστε αμαρτωλοί, εμείς δεν μπορούμε να δούμε το Θεό, γι' αυτό έχουμε κάποιο μεσίτη. Por nga që ne jemi mëkatar, nuk mund ta shohim Perëndinë dhe për këtë arsye kemi një ndërmjetës. Αυτός ο μεσίτης είναι ο Χριστός μας. Ky ndërmjetësi është Krishti jon. Πλήρωσε την αμαρτία μας, μας καθαρίζει E paguaj ti mëkatin ton dhe na pastron, και καθαροί μπορούμε να πάμε στον Πατέρα. dhe kështu të pastër mund të shkojmë tek Ati. Γι' αυτό λέει ουδής έρχεται στον Πατέρα ημίδie μου. Për këtë arsye thotë se askush nuk shkon tek Ati veç nëpërmjet meje. Οι Ορθόδοξες εκκλησίες, θα δείτε, έχουν ένα χώρισμα τώρα. Kishat ortodokse e shihni si kanë një ndarje. Και λένε το ένα χώρισμα έμεινε, άρα υπάρχει το ιερό που λένε. Dhe ka mbetur pra ajo ndarje, pra ekziston ajo të shenjtat. Η Γραφή μας λέει ότι ο Κύριος μας δεν πήγε σε χειροποίητα Άγια, σε Άγια λέει που τα έφτιαξαν χέρια ανθρώπινα. Por shkrimi na thotë se nuk u fut në të shenjtat të bëra me dorë, Αλλά μπήκε σε αυτό τον ουρανό. por u fut në qiell, thotë. Και με την... θα το δείτε αυτό, είναι το εδάφιο 24. Στο θήτα κεφάλαιο, στο 9 κεφάλαιο Εβραίους, το εδάφιο 24. Dhe këtë mund ta shihni në kapitullin e 9 tek paragrafi 24, tu tek Hebrejt. Sepse Krishti nuk hyri në shenjtore të bërë me dorë, 27. që është vetëm shëmbëllese e asaj të vërtet, por në vetë qiellin për të dalë tani përpara Perëndisë për ne. Εμείς λοιπόν τώρα δεν έχουμε, όπως έχουν οι Ορθόδοξοι, ακόμα χειροποίητα Άγια. Ne tani nuk kemi si ortodoksët, domethënë të shenjtat të bëra me dorë. Οι Ορθόδοξοι κρατάνε ακόμα το ναό του Σολομώντα. Ortodoksët mbajnë akoma tempullin e Solomonit. Εμείς δεν μπαίνουμε σε χειροποίητα Άγια, λέει, Ne nuk futemi në të shenjtat të bëra me dorë, thotë, αλλά ο Κύριος μας, τα οποία είναι ο τύπος των αληθινών, δηλαδή ακριβώς αυτά που είναι στον ουρανό, të cilat janë si një shëmbëltyre të vërtetave, domethënë nuk janë ato fiks sikur të qiellit, në qiell, αλλά ο Χριστός μπήκε κατευθείαν στον ουρανό, εκεί που είναι η παρουσία του Θεού. u fut direkt në qiell, pra në praninë e Perëndisë. Και εμφανίζεται τώρα μπροστά στο Θεό για μας. Dhe del përpara Perëndisë. Και δεν χρειάζεται κάθε χρόνο να κάνει μια θυσία όπως έκανε ο αρχιερέας που μας λέει εδώ. Dhe nuk është nevoja që çdo vit të bëjë një flimim sikurse bënte kryeprifti. Και με ξένο αίμα, το αίμα λέει του αρνιού. Dhe me gjak tjetër, pra me gjak të kafshëve. Ο Κύριος μπήκε με το δικό του το αίμα. Por Zoti hyri me gjakun e tij. Και είναι συνέχεια μπροστά στον Πατέρα. Është gjithmonë në praninë të Atit. Εμείς όμως δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τον Πατέρα, γιατί είπαμε το ένα χώρισμα υπάρχει ακόμα. Ne nuk mund t'i afrohemi Atit, sepse sikur tham është një ndarje përpara akoma për ne. Αλλά μόλις πούμε Πατέρα στο όνομα του Ιησού Χριστού, ανοίγει ο ουρανός. Por sapo të themi o At në emër të Jezu Krishtit, atëherë hapet qielli. Και φτάνει η προσευχή μας κατευθείαν στον Πατέρα. Dhe shkon lutja jon direkt tek Ati. Γι' αυτό είπε ο Κύριος μας, ό,τι ζητήσετε παρά του Πατρός εν το ονόματι μου θα γίνει. Për këtë arsye tha Zoti jon, gjithçka që kërkoni tek Ati im në emër të Jezu Krishtit do të bëhet. Γι' αυτό είναι τώρα ο Μεσίτης, ο ιερέας, ο αρχιερέας, ο Χριστός μας. Për këtë arsye është ndërmjetësi, prifti dhe kryeprifti Zoti jon. Ο λόγος λοιπόν που σκίστηκε το καταπέτασμα ήτανε Pra arsyeja që u shqy perdja e tempullit është γιατί τώρα δεν έχουμε και ιερέα και αρχιερέα, έχουμε ένα ιερέα και αρχιερέα. sepse tani nuk kemi edhe prift edhe kryeprift, por kemi një prift dhe kryeprift. Και επειδή δεν πεθαίνει ποτέ ο Κύριος μας, δεν είναι όπως οι ιερείς του Ισραήλ που πεθαίνανε, Dhe nga që nuk vdes Zoti jon, nuk është sikur priftërinë që vdisnin dikur, γι' αυτό λέει έχει αμετάθετη την ιεροσύνη, δεν μπορεί να την πάρει κανένας.
Për këtë arsye thot e ka priftërinë të pa lëvizshme, domethënë s'mund t'ja marr askush. Τώρα πώς καταφέραν οι άνθρωποι και κάμαν ιερείς πάλι ανθρώπους, τι να σας πω. Ιουδαίοι γίνανε. Ja dolën njerëzit dhe bëjnë priftërinë përsëri njerëz, nuk e di si t'u. Αυτά τα άγια, τα χειροποίητα έχουν καταργηθεί. Εμείς τώρα πάμε κατευθείαν στα πραγματικά άγια που είναι η παρουσία του Κυρίου. Tani të shenjtat të bëra me dorë janë anulluar, nuk ka më. Se si ja bëjnë tani këto të tjerë nuk e di, por ne shkojmë direkt në praninë e Perëndisë me anë të Jezu Krishtit. Αλλά το ένα χώρισμα υπάρχει. Pra, kjo ndarja e parë, perdja e parë, prapë ekziston. Γι' αυτό λέει τώρα να εισερχόμαστε που διαβάσαμε στο 10 κεφάλαιο. Për këtë arsye thot, pra që të hymë atë që lexuam te kapitulli 10, Δια του καταπετάσματος, δηλαδή τη σάρκα του Κυρίου μας. Nëpërmjet velit, pra nëpërmjet trupit të Zotit tonë, mishit të Zotit. Επειδή το αίμα του Κυρίου μας καθάρισε, επικαλούμαστε το όνομα του Κυρίου και στεκόμαστε μπροστά στον Πατέρα του ουράνιου. Nga që gjaku i Zotit pra na pastroi, thërrasim me emrin e Jezu Krishtit dhe shkojmë tek Ati Perëndi përpara Tij. Αμήν.